Anganwadi Center ahem ki kimchi aphan MLA bidasing engling pen long e ki sompon. Assam State Election Commission Nake Panchayat Act. The Assam Panchayat Act. Kardom inglong kriya birta penili sami nirtina tiron pi non birta thi pi pen arju ponitha. Thangthang niphai crisser cap diphu LAC ke parlo upper dikrong nipali bosti along Anganwadi Center ahem kikim kerang ponji aphan MLA bidasing englek arideng pen long e ke sompon. Bangso long e ke som amai along Chandra Singh Tiron pensi Mei Charipon. Mei along Ward Commissioner Simon Pangcho, BDC Chairman Andrew Rongpi, SGB Komol Engti, GB Man Bahadur Chetri lapen pinang an ke the kiding atum chitong dun. Dilai pen sar kiri tiron englong kiri abirta. Bharat Prime Minister Narendra Modi ake hai along tin state atum phanda education new policy ateng pana hisab si Anganwadi Center aphan important PC Anganwadi Center along 25 lakh central government pana sanction lo asana hisab si dak apar dikong thai silong lo 25 lakh angbong penke 6 lakh ke utensil furniture si than pelo la bangke modanang lithupo ahem ki kimbi bilong ke 19 lakh apen GST hai dola 12% e kon pemia or to 10-15 lakh ambang so dimalo la bangke la phulo aphanke Anganwadi Center important pipe non new education policy ateng bangke Anganwadi Center longsi la nursery class dota hai po nursery class dosi ICC Anganwadi Center aphanke metric pass non bang high secondary pass nang bokor bangke lapen helper bangke metric pass nang nasi dak rong sotum ang chetong dulo ningarong piglo lapen ako ladak dhonsuri area loksi nitum diphu area 32 ta 32 ta bangpe la dhonsuri loksi 5 ta Anganwadi Center lapen ke asong taksi high to nili homosti ladak dhonsuri ta high school aphanamata 50 lakh 2-3 khon dak enlo 25 khon ang piang mo lasi thulmul ge Pini alam bangela Anganwadi Center aadhar hila sthapan laino natulo tesar la ka ki kin kerang ke cheng bo pangcheng melu nongke aadhar hila sthapan ke pangcheng mo kumari ake haitu tangte sir non election ki wangi hut koma phansi ticket piponji ani tumesa na muni phansi ticket piponji Pini amar ke amara candidate menta declare ne epen committee donang lamati committee abi pin pen pulu de la kene phansanang ne to check bo apala si non mangi bope da mesala muni si candidate bo sitting amuni long lok ta the ba long le ta the akimi amuni phan pidong ta the pibe ta the ala committee tum chewai pon la na tangte sir hai ma ke hai phans pipo ni tumge BJP tumge la ke highway po haji po epen non Pini phukang rong sor tum dak lom duk det itum ke aja no pupe mane ke ko ruling party sarkar party phansi vote pinai po bangsi ne bangke chunuri teka Thangthang niphai crisser cap surhini ra engkoi rahini arni diphu press club of karbi anglong saihem along APHLC lamjai sarpo angtong engti kathar lapen arisangho atum pherangke amai padopon pherangke amai kepado nangkok lake patumi APHLC amephu kathar aphan amephi kaipen BJP ST morcha atum kachesong ke manghu meme lapen ruling party atum opposition party aphan kaphere lapen ahokpet alam chini det dapu mathasi akaprek abedi pen dewarsi kathar aphan lamhoi ki people heihui nitum chikroy donde pusi engti sangho ningje lapen athe madu abang phu aphanta kisung lorpen thero puki pukali muthe reference ki enchot lasi lamhoi ki pg meme alam amatsi kali nilitum ajer dingkloi pen kachesong separate electoral roll selam nangjipu ke hang pachun chedet aphan lahai bidi langno nangki claim puta pherangke amai along angtong engti kathar ningjepon BJP ST morcha tum kathar amephi kaipen kachesong ke kecheng silang
ruling party atum opposition party aphan kaphere pen kachesong puke lasirat atum manghu nangni lake BJP kang dukbok ang theklo pusi alangli BJP aphan arbokpon nona BJP non nangachari tumila songsi claim do athema atumi heda sample kimi abirta long da claim nona bankila so grade 1 and grade 2 dak itum karbi long thomas council declare atum a bureaucrats atum aphan bangan non ke asama government tumsi non ke by long people council ki unya dalo acha ko ave dalo una pensa midu ki rum mana pensa tax revenue kama ko ma to war chi ne dalo manghu mangra me dalo council kachari tumke indu da osu aphan apai ko tumla an hinlo an party pinang na ko an nang ding sing le ro ya me thang ke an ju tek lo chupati ke jo tek thelo na ko an ding sing le ro na hello a thek bilam ma ke ta se khala thero bolam ki lo ma ke ithebe ke thakung gang tung bang la hello elected mate election ke haida la tum ke thero lo khule ke jong ani ne lason le ke jong ani muthi da da bang ke kapinpur dan gopilo ha choki hona long isia hotel long kichi ke hetung kaning ke tekan ke karbi karba ka so tu aphan ke thero song se patan de ji mori sila song kaning ke tekan lam do hala so pasi kapinpur la si non dak litung ke tap ke pru ana bang ke la ke bang na pe kan lo ko khan si ke jong da ko mane elected khan si thero lo khule ke jong lor khali lake hala a video da dola kado bada lang thlong kola bang ke la si bang jo bang bu bada sum lor ben thero upe pin le ko lake Bumbu Thomas আজি আমাৰ APHLC দলৰ পৰা আমি আপোনালোকৰ জৰ্নেলিষ্ট সকলক আমি কাৰ্বন নমস্কাৰ জনাইছোঁ আজি সংবাদমেল অৰ্গেনাইজ কৰা কাৰণটো হৈছে যোৱাকালি আমি দেখিলোঁ আপোনালোকৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্স যোগেদি বিজেপি SC morcha আৰু যুৱ morcha প্ৰেছ কনফাৰেন্স যোগেদি আমাৰ APHLC সভাপতি শ্ৰী জয় কাথাৰ ডাঙৰীয়াক ব্লেম কৰিছে যে জয় কাথাৰ ডাঙৰীয়াই আমাৰ ইয়াত কাউন্সিল ইলেক্টেড সকলক বান্দৰ বুলি কৈছে বুলি ব্লেম কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে diphu পুলিচ ষ্টেচনত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সেইটো বিষয়ে আমি ইয়াত প্ৰেছ কনফাৰেন্স আমি অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ জবাবটো হৈছে বিজেপিয়ে এটা সাংঘাতিক এটা ৰেলী আৰু তাতে এই ইফিজি বাৰ্ণিং অৰ্গেনাইজ কৰিছে যোৱাকালি ডিফুত এইটো এটা সাংঘাতিক ঘটনা এনেকুৱা আমি দেখা নাই যে ইণ্ডিয়াত এনেকুৱা ৰুলিং পাৰ্টি অপজিশ্যনত এনেকুৱা প্ৰটেষ্ট ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন অৰ্গেনাইজ কৰোঁতে এনেকুৱা আমি দেখা নাই কিন্তু ইয়াত অৰ্গেনাইজ কৰিছে বিজেপি ৰুলিং পাৰ্টিয়ে তাৰ মানে কথাটো কি হৈছে ৰুলিং পাৰ্টিৰ যিটো শক্তি এটা দুৰ্বল হৈ আছে এইটো এটা প্ৰুফ আৰু এজাহাৰ দাখিল কৰিছে মানে কোনোবাই নিজকে বান্দৰ বুলি ভবাটো আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু আমাৰ সভাপতিয়ে কোনোবাক এনেকুৱা বান্দৰ বুলি কোৱাটো প্ৰুফ নাই আপোনালোকে ভিডিঅ' চাব এইটো মাত্ৰ এটা ৰেফাৰেঞ্চে লৈছে যে চকী হলাত এটা হোটেলত কোনোবা এজন ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টে এটা কথা কৈ গৈছে যে কাৰ্বি সকলক বান্দৰৰ নিচিনা নোচোৱাম বুলি তেনেকুৱা কথা কৈছে সেইকাৰণে প্ৰেছ কনফাৰেন্সত এইটো কথা ক'লে যে আমি এনেকুৱা হ'ব নালাগে সেইটো কথাই উল্লেখ কৰিছে কিন্তু ইয়াত আমাৰ বিজেপিয়ে বেলেগ এটা কথা সৃষ্টি কৰি পেলাই যিটো ৰিয়েল ইছ্যু সেইটো আঁতৰাই দিলে কিন্তু আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ গোটেই ৰাইজক যে আসল যিটো ৰিয়েল ইছ্যু এইটো আঁতৰাব নালাগে ৰিয়েল ইছ্যুটো হৈছে 2 নৱেম্বৰত আমাৰ AGD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এটা নটিফিকেশ্যন ওলাইছে নটিফিকেশ্যন ওলোৱা